والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي الحكيم. وبعد، لا يزال الكلام حول أركان الصلاة، واليوم بحول الله تعالى وقوته ومنه ومدده سنواصل مسيرنا إن شاء الله سبحانه وتعالى. Masih kita niyo arkan as-salat. Masih kita niyo arkan as-salat. Nah. Nasabot niyo kahapon in arkan as-salat 18 ruknan. Pagsakalin nakataniyo dua. Dua rin nakataniyo. نعم، النية والقيام مع القدرة. أتي كوبها مثلا شيء نريد فما تسمع بالدوارة إنما إنتم إنهم تتسمع إن شاء الله تعالى. سوينا مؤبستانيو من أركان الصلاة واللاغي مما أو الوقت تنبياء سلسل أولياء مما سوء ونوان سنكني tumagna na kita niyo magtuwi بحث تنيو أركان الصلاة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أركان الصلاة فصل. وأركان الصلاة 18 ركنا. 18 ركنا: النية والقيام مع القدرة وتكبيرة الإحرام. دين كتانيو تكبيرة الإحرام. وأسن النية من pagniat. Ibansin القيام مع القدرة. Pagtindog ay bima'na pagsambaha yang nagtitindog. Sambaha yang fard. Apabila aun qudra bang aun kusog kaya hunin ta'uyaw. Sabang di inadto aun uzur kanya sin syara sin agam sina. Ikaturukun awustan nyo na nakain yadto. Ikaturukun sin sambahayang amo hindi matayma. In sambahayang bangbukun suwaytuun mapaawnin rukunini lawsin muallif rahimahullahu ta'ala wa takbiratul ihram. يعني pagbasa وتكبيرة الإحرام. نعم. ونم معنى سن تكبيرة الإحرام. إن هات سن تكبيرة الإحرام هباس سنون أمنا إنهم لقوا تكبيرة الإحرام ليس من قبلها. إن هات سن تكبيرة الإحرام أمن إميانكو الله أكبر. الله أكبر. نعم. أم يدفن هاتس تكبيرة الإحرام. بقول هاتس تكبيرة الإحرام من أنكت من لمامو. إن pag angkat sin lima inito sunnah. In pag yanon dayon di irukun amin imian kau Allahu Akbar. Nah. In pagtag atawa kanin pagkabtang Allahu Akbar ingan niya takbiratul ihram. May siya tiyawag ihram. Nah, muna takbir kaya ingatan nyo na sa tinaon Allahu Akbar harapun in ihram yawa siya rin nga kalima haram. Nah, ang kan siya tiyawag takbiratul ihram karna in manu siya bang siya humulog na takbiratul ihram in mga parakana jari kanya nakauna bang siya nakahulog na takbiratul ihram haram na kanya in himinang pahara. Yasin biyad diin, yasin magkaon, mag-inom,
Bangkaw hagwa sing sambahayang makadyan. Sa once kaw sinud na pasambahayang, kapag pagyan mo Allahu Akbar, haram na kay muin mga barakala yadto bumbang buko na mura kumanin jari kay muin mga diya aksinaan sin Allah subhanahu wa ta'ala kasi magtasbih magruku' iwan na sin kayo kan siya tiyawag takbiratu al-ihram. In takbiratu al-ihram subay tuod Allahu Akbar, subay tuod Allahu Akbar, in meaning in Allah subhanahu wa ta'ala akbar ay bima'na mahabassa inya malag pakain Allah subhanahu wa ta'ala na the great long simbahasa ang guys na di makajari siya ini pindahan, di manjari ganapan, di manjari hilang, suway itod biha intak siya biha yan na bang saupama aun gimana imian naam Allah huwal akbar ganapan niya huwa bunal hamining mayroon na siya problem niya sabi bang mumanahan huwa natin niya Allah Allahu Akbar, Allah is great bang muiyan Allahu huwal akbar Allah He is great ganapan mo pahi na aw ba napindah maana way sa di makajaring ganapan karna in iyan tawqifiyah bihanin kabutang kanya di siya manjari pindahan in kabdahan na sa lawsin mga ulama bang saupama amuin kaya ganapan tiyo da yasin biyad diin yasin mga kabutangan mo alif lam haunahan sin Allahu al-akbar ha kaya ganapan alif lam Allahul akbar long sing kaywanan mga ulama di da siya mauno sa makruh siya di makadyan suway tuod siya amuin biyasin kaya kabtang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar di mo man jari pindahan sifat kaywan sablong mo in akbar sifat sin Allah ta'ala nalong mo sab gantian ko sablong mo magpi na kaw ha kasiyaman tag siyam sifat sin Allah ta'ala ang tamami ikaw nang magpi ha wakil sifat sin Allah ta'ala iman kaw Allahu wakil naam ila matan bisan siya sifat pa sin Allah ta'ala kaya sin akbar di siya matan in takbiratul ihram in siya kunsi sin sambahyang di ma'na bangway takbiratul ihram di ko makasud pa sambahyang sa once kau nakakabtang na sin takbiratul ihram naukab mo na yung sambahyang sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat sin Imam Abu Dawud wa ghayru annahu sallallahu alaihi wasallam qala مفتاح الصلاة الطهور مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم سدس الرسول صلى الله عليه وسلم سبنال تؤد إن وضوء مفتاح الصلاة نعم تموكب مسين سنبها يوم mag-ail na ako before ko mag-samba. Wa tahrimuha. At isin tahrim ay di ma'anin pagsud mo maun. Amo in hakadar maharam na kay mo in parakala jari tagna na kauna. Naam, amo na in takbir, amo na in pagyan mo Allahu Akbar. Wa tahliluha. Gumawa ka rin doon ay di ma'ana mahalal na isab kayo in parakala kaybanan bangkaw imiyan na at taslim. Assalamu alaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah nakawa. Ang kanda mang tadifay nun sambahayang lawsin mga ulama, as-salatu hiya aqwalun wa af'alun muftatahatun bit-takbir mukhtatamatun bit-taslim. In sambahayang hiya af'alun wa aqwal. In siya compose siya sin aqwal, kabtangan. Magdua kita, magtasbih kita, wa af'al iban sin hibal. Magruko ka, magsujud ka, mag-i'tidal ka, hibal.
نعم مفتتحة يوكب سياسين الله أكبر ومختتمة تيمت سياسين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نعم أمو يدتئن معنى سين الصلاة نعم دي مصاح سنبها يعني من ويرؤن تكبيرة الإحرام من ويرؤن تكبيرة الإحرام نعم قال إن رسول صلى الله عليه وسلم حديث صحيح البخاري إن كان أبو هريرة رضي الله عنه hambuk adlaw aw hambuk usog dakhala rajulun fa salla aw hambuk usog simud pa masjid simambah in pagsambah yang sinusog yaon naam bukun marayaw ya us man to pag-us bukun siya haaturan to summan siya gumwa si malam siya pa Rasul sallallahu alaihi wasallam in aki kanya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam siyang bagan in salam niyang pasyaiyan sin Rasul irji' فصل فإنك لم تصل ارجع وناتن ارجع رجع balik kau din kau mad فإنك لم تصل فصل sambahyang kau balik فإنك لم تصل way kau nakasambahyang mo hatis in bayt in bisra sin Rasul wala consider sin Rasul in sambahyang niya yayna balik ko na nagbalik inusog yaon ثم جاء فسلم على النبي وعثمان شك سنباين سما لم ليس هي نجب كسي الرسول ارجع فصل فإنك لم تصل نعم نقبلت ميسا بسامبل ميا بوتيكاتو بغيكاتو من لون يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره سمونا لتو يا رسول الله سبحان كهنك براكيم من الله تعالى ما أحسن غيره وين لون يا مؤن سنباهيang maparayaw ko pa rin si sambahayang bukai hinduin ako lang sinusog yaon alimni ya Rasulullah hinduin ako ang biyad din puli pagsambahay alam si Rasul sallallahu alaihi wasallam kanya idha qumta ila as-salah fakabbir panagnan hindu kanya idha qumt apabila kau timindog na pagsambahayang fakabbir hulog kau takbiratul ihram dain di imakat in takbiratul ihram ruknun min arkan as-salah di kayma unisambahayang bangwayruun takbiratul al-ihram sambil pakaibanan al-hadith napatahin ako sa hadith mahaba in hadith in shahid in points in bisara dito habayta sin Rasul idha qumta ila as-salah fakabbir na in pagtahag sin panagna ang takbir mo takbiratul ihram rukun amin man ko Allahu akbar in umangkat ko sin lima unin hukuman niya sunnah bangkaw tumakbir rumuko na isa mag-transfer ka rin ha pagtindog mo rumuko pag-usad to sami Allahu liman hamid pag-usad to sumujud ka bukun kayong kataan magtakbir unin pagtag sin mga takbir puas sinamuin takbiratul ihram takbiratul ihram pa ba kataan yung pagtag? La yung pagtag sin takbir amuin ipagpinda-pinda mo ha yung pagtag kanya takbiratul intiqal takbiratul الانتقال نعم أضوى تكبيرة بتنوى الإحرام من إني ركن in takbiratu al-intiqal amoy niin sunnah amoy mangkawit paginati sinintiqal inihipag laton-laton may pag-transfer mo rin haruku kasujud din nga sujud pa timindog yung pagyano Allahu Akbar takbiratul intiqal yung pagtaga takbiratul al-intiqal yung pagtaga na okay na in takbiratul ihram ukunun in takbiratul intiqal uno siya sunnah na dahil di
magka-notice sin kami in kaybanan paghinangon sin magsasambahayang hapag us-usan nila sin pagsambahayang na atawa kan hapag apasan nila sin sambahayang jamaah aun waktu in takbiratul ihram nila di na kumuddan uning ma'na na in takbiratul ihram subaysiya ignotan nyo ini subay in takbiratul ihram hihulog siya sin magsasambahayang naam subay siya timitinbuksa di makajari atawa kan di taymaun in paghulog mo sin takbiratul ihram bang ulimilingkod na atawa kan di muruko dahil di makalang kita akaywanan magsasambahayang amun mag-apas sin jamaah aun waktu ati ko imbiyakan yung bang sa Fatima rin nung atong pagkasakupan sa imbiyakan mo na aun yan bang magsambayang ng imam Allahu Akbar so narumukuin imam na bang aun tao sumambahayang umapas halawang pa si masjid di pa makabot pa sa tumakbo yun Allahu Akbar naglilingkod dumagan biya sinamuin ano ba ini biya ano bukun siya biya sinamuin ano ba ini ang mga tao so interdal yan biya bau umano mamananap matuwa biya din paghulog niya takbiratul ihram Allahu Akbar bus manaw na harap madto karna umapasin jamaah tuli makaja di makajari muna yulog niya naglilingkod na siya sa abo ikarwa niya piaglamud niya na in takbiratul ihram mansin takbiratul intiqal so in hinangon niya na bukun da required ka niya in umapas in required ka niya magparayaw si sambayan sige na so in hinangon niya rin di suway siya madto na ang pasya humulog takbiratul ihram Allahu Akbar na bang-abutan niya pampasya imian Allahu Akbar makaru in hambuk takbiratul ihram kunsi in hikaru wa takbiratul intiqal hipag latun niya pag-transfer na bukunin hinangon niya dahil halawang pa si masjid nagruruko na siya balikatan manaw harap man tumaka siya jayid bukad to dahil mga subay jagahan sin magsasambahan na damit yan aming pagtakbiratul ihram in agisin mga ulama na kauna malingkat in niyat magsabta ni mansin takbiratul ihram at tawakan before niya kasi nakatan nyo ka aun kay manan manu siya masa siya pagpaham sin maksud sin mga ulama na kauna impanganal nila impag-iyanon suway magsabdan hati sin magsabdan ninyo nakalali nyo kayo nga tanin sinugan sin magsabdan hati niya magdura mag-agad sabdan na pag-iyanon sin mga ulama magsabdan pag-iyan mo Allahu Akbar halong sin pikilan mo ikaw sumambahaya amuan ang kayo manan mano siya buwa yung pamaham in panal niya sin magsabdan suwaytod magkuddan in Allahu Akbar iwan sin niyat suwaytod biya ang kuddan biya sin positive iwan sin negative mag-sparks niya nakita ka mo kurente yung negative iwan sin positive bang magbak maguno siya mag-sparks niya naong kayo walang bihad tingkwan ang kandang maghulog takbiratul ihram katawahon ko Allah na ako na mapatay pag-usip to maubos man has-hasan na siya khinzab iso yung khinzab syaitan halong pagsambahan may sinasabot na hadith na has-hasan siya khinzab wala lang niya nagsabtan nakauna yung takbir dahil halingad tunay siya balikan na siya makakauhaan Allahu Akbar Allahu Akbar maus na sadya yung imam sumambahayang insayaw pa siya takbir ako na bukong bihay na yung pag-iyanon si hulog mo takbiratul ihram yan ito na halong sin wayrong dito pag kudda nun
Kasi kayo manan, suway lang niya tumakiktik. Yung karaw ka mo ilmo, suway tumakiktik. Ha? Ilmo tumakiktik lang. Imaksud na tumakiktik, kinahati sin tumakiktik din. At tinaiba, tumating mo. Aung kayo manan pamaham nila. Kung kau magsambahayang suway in mga ulama na kauna, in akin nila kitab, ang mga kakitab-kitaban, bang kau sumambahayang immalingkat in mapasandong mo yung qibla in kaabahaw nahan. Ikaw sinarap ko. Na limo kay masa na pindayin bihad to, simuring tauro ka ing mag-explain sin mo kung nawala na ima mo, in maksud nila bang kau humulog takbiratul ihram, suway mo katan, ma-imagine lalabayan katan, suway ko mabut pa Kaaba. Na uno naman yung labayan. Mabay ko din ng airport din dito. Manila, arak ako, taas ha? Dahil ko haluson namin na taas niya to dito. Ha-north, sin Luzon. Harap mat to pataas, lumay ikaw ha mga Thailand yaon, Cambodia, Laos, Qatar, harap pa Pakistan, ang pakumabot mat to pa. Kanda malo ay Allah, ang buhok ma, pasandong mo, pasandong mo. Tinhunit sila mo yun. Pag-awot mat to, kumugdan, kumakiktik lo. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-'ali. Ini katan wayruun amurin kasabunana. Ha? Wayruun na yadto kasabunana. Namikyan in takbiratul ihram min pagyanta Allahu Akbar. In pag-angkat sin lima, unin hukuman niya sunnah. Jayyid. At pag-angkat sin lima, na in pag takbiratul ihram in sunnah jumhur sa mga ulama dahil di in lima harap na Allahu Akbar. Jihid Allahu Akbar. In pad among duhul sin gula may limay ni tawa ka naman kwan ni harap man tupad siya man sin abang. Kakaiba ng madhab in kanila o nga nila hadith dahil sa damikyan ang madhab sin Imam Abu Hanifa hadwa am in shahmatil udhunayn amun daydi Allahu Akbar dua atawa kan haud sin tay nga iban sin ama makajay Allahu Akbar hawayruun na pagpahuni way pagpahuni ta ang isa bukon ko siya makalando mag-apply sin sunna sukurun muratud kasi kaya man Allah diya ato din diya to magatod naman na magatod naman diha to kamani kakangisin tamba na online doon subhanallah min babid du'a ba lalamuan at ko ya malunok kasi bimbaran ng mga jumla madhab sin mga dedeng Allah bihan Allah wala hawla wala quwwata illa billah wait take note kamwa aul bihaun magpasampay mga ilmo magpasampay ang mga ilmo among ilmo di tayo maun sin agam isla ang mga paghulog na sin takbiratul ihram aw mga i'tiqad aw kayo nga magulog takbiratul ihram Allahu Akbar biha aw pa biha na biya Allah biyan aun yan panghindo biyaun aun ha mga India aun day sa bahula Arab pagtagon Murshidiyya yun ulatun siya in Murshidiyya ini ito Murshidiyya ambuk sila tumpukan nang lalagbo sila sin India paglagod nila ilmo amo in pagtakon nila inasal sinta kari asal sinta in kanila ini in believe nila subay lagbo uning giwaan sin manus ang pagkalong niya in giwaan sin manus siya mo na lalabayan sina mo najis pagbihanon nila unok to pagsujud magbihan sila ang pagkakwat aw pa yung bihaw mataod pa Allah Ta'ala alam ang mga kakimbahan kaun mga kamaas-maasan kayo manan pagdaw kan nasway kita amo in madjakaray ko in sunnah kawalikan ko Allahu Akbar in pagbutang sin lima baba sin daghan kataas sin puso Allahu Akbar in paguling sin lima in paguling sin lima biya bihan
atau bihan. Biha rusuh. Wah. Bendi. Okay? Tawakang bihan o kira isang siya. Abukong bihan. Pagkiwan ng bihan. Valentine's Day yung bihan. Na. Atau kaya Allahu Akbar bihan. Na. Magpakit na. Kamagpakit. Kalabaya ko na. Pagalitan Allah. Bipi kuling baran. Kasi om bipi yung mga mata. Mata-bata. Subhanallah. Biara. Yan yan. Tuway bukong bihan. Ayaw magpaunit simbangan. Dahil ya Allahu Akbar. Na. Inusog. Ya siyamad ko nagbinihan. Allahu Akbar. Imbagai. Yung kuwan ng baran. Imat ko amuin. Kuwan-kuwan ng baran. Allahu Akbar. Kasi humulog. Biar. Na. Impagbutang bihat. Bukon na hindi hapid. Ang kaywanan, Allahu Akbar. Kamakasan kaywanan. Kaywanan isa. Bukon ka ta. Aun nakahindo kanila may talong niya bihan. Sa wablong niya, inagama Islam, agama niya. Bulan siya nga pag-jihad. Na felong ni Alistudaran dahil di pakukus na magpuy magka sana sila niya on din yung 45 pagbutang na masa nakaog na pa yan ang kaiwan na sa diha pangatayan Allahu Akbar yan matawag niyang ginisa karahanda ang kanda mang kau di kita makapangadji sin sunna to di kita makain ilmu kareng hakurutod na ngadji sin sunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam malaw na ang tapila sa jimano siya mahunto marayawin niya, makayakod mag-agama, nalawong para sa babansin na kahindukan. Ikaw diyan. Ay mga mano sa abihanin, pagdil, tasuway bukong takadukalan, ayaw. Mga bagay at wala siya, ang ilong aun nakahindukan nila, kay ingatan mo na wala kimuddan, bukong mo magto'y pag-amahan, ayaw. So mo agak kung hinduan. Sunna lang mo rin ang Rasul sallallahu alaihi wasallam yan. Diha, masupaya makahulat. Sabi sila, wayan tiyud nila, tawakan bukon niya na may mga tagtuuran nila, mabaya sila muin malaw. Sa aung sadya nakahinduk kanila, di mag-atatiban sila kami Islamin, hinduk kanila. Mataw. Alhamdulillah, biyahon yung mga kabataan, mga nabubulat na yung mata nila. Alhamdulillah. Bangkita mo in throwback, mga 2019, abutan ko rin doon. Na hawla wala. Kaunsin ilmo, di ba ito? Labi-luwa na rin ng mga kaibanan, ng mga Malaysia. Kung na sabing kataan, sa aun yan, din ang mga ilmo, dihara nila. Ang mga labi-luwa na mga pagjikir. Ang mga sambahayan na kauna matawtod, pilif, sinug ka, ito rin ang mga India. Alhamdulillah, biha uning kabataan, timaw rin mga duaan, timaw rin mga ulama, magpatarang si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ginisa. Wala hawla wala quwwata illa billah. Idan takbiratul ihram insiyahukun sin sambahan. Ang pagtakbiratul ihram na an yusmi'a al-qari'a nafsa. Subay at least maparungod mo yung baran mo sin tingog mo na takbiratul ihram. Di makajari di amad gimutod mo sadya atawakan kadimun mo unat sing kadimun ati sing kadimun ini basa sinugat ini amuin di mo patuk pa bukon di mo pa amuin pa katingo kadimun bagaw magulog takbiratul ihram umatay suway at least karunungan sin baran mo ikaw Allah. Paakakon mo na ito, basta karungan sin, baran. Allah. Sa inyad tuwin syarat niya, suway sabing takim pang dungog. Ang isab, tabya yaon, biso, misan kuma microphone din na makarungan. Allah, nawayro. Pag yaron dito amuin, intak kayo din, pang dungog. Na, namuyad pinhambok na yung mga rukun sin, sambahan. Inhi kaupat نعم وأسن النية والقيام مع القدرة في الصلاة المفروضة لكتون تكبيرة الإحرام لكأبتني قراءة الفاتحة نعم قراءة الفاتحة
من هذه القراءة pagbassa sin Fatiha. Pagbassa sin Fatiha. In Fatiha, madhab sin Imam Shafi'i, mag-start siya rin Bismillahirrahmanirrahim, mag-end siya hawno waladdallin. Ikaw ganyo, mag-start siya rin hawno Bismillahirrahmanirrahim, mag-end siya waladdallin. Arapunin amin in yadduhu kunna siya lamudha Fatiha. In amin dua. Ma'na sin amin ay istajib. Tay maakamu yan. Mati natin sin amin. Idan in Fatiha amin ipabassakat rukun dainha bismillah sambil pawaladdallin. Madhab sin Imam Shafi'i tanama nagayrayin mga madhab tungkol hayni bang nagbassain tao magsasambahayang yan sin sambahayang sin Fatiha wala niya nasabutin bismillah. Madhab sin Imam Shafi'i wala taybain pag Fatiha karna pamaham sin Imam Shafi'i na sin kayo ng mga ulama in bismillah part siya sin Fatiha. Part siya sin Fatiha. Nabaita sin Rasul sallallahu alayhi wa sallam سد sin Rasul sallallahu alayhi wa sallam صحيح البخاري ومسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. meaning sin hadith yan la salah bima'na wayruun sambahayang bistahun kaniya, wayruun sambahayang taymaun kaniya sibukda sunna atawakan fard liman lam hamanga manusia amun simambahayang liman lam yaqra bifatihatil kitab amun mga taway na massasin fatihatul kitab. Unin hati sin fatihatul kitab amunain suratul Fatiha. Karena in suratul Fatiha matawlingan niya. Nakaingat. Ngayanan siya sin Quran sab'ul mathani. Na yung mga ngan sin Fatiha ummul kitab. Na yung mga ngan sin Fatiha Fatihatul kitab. Na yung mga ngan sin Fatiha ash-shafiyah. Na yung mga ngan sin Fatiha al-kafiyah. Na yung mga ngan sin Fatiha mataudngan. Sabot sin Imam al-Qurtubi rahimahullah ta'ala ngan sin Fatiha labi katluan. Ngan sin suratu al-Fatiha. Nah, dahil mga ngan niya ummu al-kitab. Nah, lakala imen kumit ang yan ang Kung natin sin ha? Nah, in bahasa Arab kung kau sin law sin bahasa Arab ingkatan sin puunan. Siyempre, man yan puunan, pag-usan na mga branches, ha? Ingkatahan sin puunan, pagdahon siya bahasa. In lupa, in pagdag ka niya in lupa. Sa mabmayta, ingkatahan mano siya, dahin doon makul. Alaw, may kakumul lang. In Makkah, in pagdag ka niya ummuno. Ummu Habibah, Ummul Qura, Ummul Qura, hati sun Ummul Qura, ina sin mga hula kata. Mayta, sawabin Makkah, dayuhum singkatan hula. In mga books, amuin references, kitab dakula, amuin yaun na kata, in mga ilmu, in pagtag kanila Ummul Kitab, atawa Ummahatul Kutub. Na, in ina, in pagtag kaniya, sa mabdaran sin anak katan maun, ina na. In sin tao, in pagtag kaniya sa mabbang bang wayro na buhi pemano siya. Tay. Na. Ang kanda, in mga maghati sin bahasa Arab, kalakihan to. Ay biluwa na pagtafsir, pag-interpret sin Quran. Na. Besin halom sin suratu. Na. ولو سن الله سبحانه وتعالى فأما من خفت موازينه
ummuhu hawiya. Tud ka mo sin ayat. Bang mo siya ma'nahan literally in Quran at kung mga dictionary sa amma man khaffat mawazin kung saan timbangan hadlaw qiyamah kung sin Allah Ta'ala isyusyu in gimaan in timbangan niya bima'na miugatin dusa gimaanin hinang in ta'win harap pa kain harap pa apinarka jahannam al-iyadu billah mahugatin dusa niya rin sin amma al-ibadah kung sin Allah Ta'ala isyusyu in gimaanin timbangan niya fa ummuhu na bang mo siya maanahan isyusyu in gimaanin timbangan niya na hiina niya hawiya hitilakbo pa ka yung pangaso may taisab bang magaanin timbangan sintao yaunin pasurun na kahina niya okay wanan to magtafsir niya nalaw na ummoy na sabon ina na makaunong kainong kainaan yung maksud sin umday ni bukunina yung maksud day hindi usinta hati niya in Allah Ta'ala dihilan ko biya madto biyasan dong haum in tao gimaanin in amal ibadat niya miyugatin maksiyat niya bukunin paghulog kanya palom sin narka kaunang paihulog madto pagusbuli niya maamin muna kasi namin amin lumakso pa mga swimming pool bukod in paghulog kanya kaun in malaika ang pahimo mo unin mo na uni ang pamadtuhi tila so bet din yung paghulog na pakayo bihan amin ummuhu hawiya himo mo lang simbasa sino tud ko siblingkat sin Quran mo kapahaman yung bahasa Arab duwain sa timan sintaw amin pasunod sa paron duwain man sintaw mapasandong niya una aming hunit bihan ko ang pajak na itong siya sinapilit sila malaika pa pinarka jahannam al-iyadu billah na ang ganda rin di kalakihan ng tao mangangadji iban mabaya mahinang ali masusunod suway siya magpalaw akamahusan niya abahasa karna impagpangadji niya abahasa Arab fard lang sin Imam Ibn Taymiyyah fard wajib lang sin Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah dahil mga sila mamaya mahinang alim, mabaya susungon, mahinang mufassir, suwaytun wajib. Indiya nagbisra si Imam Ibn Taymiyyah, Arab pagkahinia. Nawat mo na yung biakato, tanin, amin mabaya yung mahinang alim, suway siya magpalaw ha, bahasa niya Arab, karna ma la yatimul wajibu illa bihi, fahuwa wajib lang sin mga ulang. Walilasaf الشديد, sad to say lang sin bahasa Anggalis bihaon, karungog na to, kayo man ang mga kakuhan magyan. Dalaw na magkalangyan ba sa Arab tausog na kita sambil pagka subhanallah aon din doon nara ko nag-meeting kaya tumtuman ko siya sin pagbahasa Arab ang kahalagaan sin bahasa Arab sambil biya mga na tawfiq rin Allah Ta'ala na check ka na tiyo di man siya makabisara sin kabayaan niya aunahan lecture niya kaki haridyo sabi unlong niya mga kabuhan pakwan po bahasa Arab di na kalangan yung bahasa Arab ganyan tulo ko bahasa Arab kalangan tud ka mo sin tiagbidan sin tafsir ka ilasabot ko pasal sa sin kalibaon kalangan ang kandang katan alim long sin Imam Ibn Hajar in katan na hinang alim gagandilan mapanday bahasa Arab iban anak yatim yun bukan dengan mga sains yung mga magkahinang ulama gagil, ulama mapanday yatim iban sin mapanday timag na bahasa Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala siwi pa siya nawapat na hiyama Rasul sallallahu alaihi wasallam hinumbol panagna na sambil dia siya hina niya rin ha amu inday ha Palestine din ha Gaza min Gaza dia siya mo pamakka ng adji na am sambil na hinang Imam Shafi'i pagyanong adik ka bahasa Arab Imam Ibn Hajar katan sila lima bay nagmaster sila katan na bahasa Arab ang kanda bang kita mabaya mag-establish to mabaya kita mahinang susunod alim insyaAllah ta'ala suwayta mag-focus na kita bahasa Arab sambil bang kita na ang paarapon kayo walang mano siya biyaron di nila tuhalgaan
pasal sin inbison may kasila rin humalga sabab sin tabiya iyaon mahina in kukuti nila bang bahasa Arab. Amin mga tao magkapil ha bahasa Arab pag na hindi kung tarahon yung bahasa Arab kung nasaan long niya mahal ka kung kalagihan long niya rin doon makahati ko magtuloy na ikandalong sin mga magdilis sa radaman bahasa Arab imanu siya adubu ma jahil in addat sinta o in katan hindi niya kaingatan kalaban in tao di masuba mathematics kung pabisaro din yan kulong na malingkat in mathematics sa may tadi siya may ngat mag-plus na tao di may ngat grammar in nga na pangit in English malingkat sa ni science may tadi na kaingatan adubu ma jahil amoy ito yung reason behind bang may ta madugali kayo ba ng bahasa Arab wa illa bahasa Arab bahasa sin tausul ka bahasa long bahasa sin Quran bahasa sin kata tausul ka insyaallah subhanahu wa ta'ala na idan qira'atul Fatiha pag-Fatiha madhab sin Imam Shafi'i ilayha bismillah harabta wala dhalin hakaywan al madhab na'am in Fatiha kanila dayha amuin alhamdulillahi rabbil alamin sambil madhuba wala dhalin na kasi madhab sin Imam Malik madhab sin Imam Malik yung pagbasa sin Fatiha naam dayha alhamdulillah sambil paamuin walang dhalin di nila napagsabutunin bismillah harapon na kayo ba ng madhab sin Imam Abu Hanifa basahu nin bismillah sa qadimun sajjas yan alhamdulillahi rabbil alamin ang pamadhab sin Imam Shafi'i patanuunin amuin bismillah ala kullin mayagad kauhan sipak sihu na aw dalil sihu na ilang si Rasul sallallahu alaihi wasallam in mahalga suway paunun in pag-addat yaddati ha opinion hamadhab sin kaywa ng diyara labi luba na bang alim in himilang mafhum ayaw mahinang parsaggaan si muslimin in para kala pag-bismillah in pagbasa sin Fatiha naam rukun hama'mum atawa kan ha imam bima'na bangkaw imam atawa sa isa mo nagsisambahayang suway ko basarasin Fatiha bangkaw ma'mum hatay kuran aun imam mo na miya magad kaw kanya suway rakaw hamadhab sin Imam Shafi'i mamassara ko sin Fatiha kung kau imya nasada yung imam ko nag-Fatiha na rin na mag-Fatiha di in Fatiha mo duga iman sin Fatiha pag-uusin pagbasa sin Fatiha hakatan raka'at raka palagnaan mag-Fatiha raka ikarwa mag-Fatiha ikatu mag-Fatiha ikaupat mag-Fatiha makalimaon pa way na nagwayroon na sambahayang 5 raka na jayid ilang balikan mahalain amuin in Fatiha wajib basahun sin munfarid at si munfarid sa isa nagsamba atawa kanin siya muktam na niya magadatai kuran sin imam basahun mo siya kawa tiap-tiap rakaat na suwayrat udma basain amuin Fatiha suwayrat udma basain Fatiha na mag-usim pagbasa sin Fatiha alla yalhana fiha lahnan yughayyiru al-ma'na suway pahuntunod in pagbasa suway di mapindain makharij sin huruf amuin hakanta bang siya mapinday sabin ma'na bang in pagbasa ta sin Fatiha mapindain makharaj in pagbasa in pag-pronounce pag-uus mapindain ma'na dahil dili tayo maunin Fatiha masimbet di o niyang kayo na mag-bismillah Bismillahirrahmanirrahim subhanallah Bismillahirrahman Rahman pag yung right by mo atau Rahman Bismillahirrahmanirrahim ang diyog ko alhamdulillah di niya mapagawain kuwan inha alhamdulillah di manja so alhamdulillahi rabbil alamin okay
Ar-Rahmanir Rahim. Sabang long time mistake niya, tiyo daga mga di niya sadya mapagwa in ra tud mga ar-Rahman. Okay rin diyan. Ayaw sadyain, amuin mapindanain, maanasin. Fatiha. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jihad malaika yanun ko bravo ari. Sabang bismillahirrahman magpi ko kung si malaika. Maji ka man tulog. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم ألا يلحن فيها لحنا يغير المعنى. نعم أن كان سميتون كتاب ممجي لبلوان الفاتحة آيات فانلاق تود كمو مقطبون دوسين فاتحة إني قرن أمية أرابون إن آية أمو إن سورة وأسن فاتحة إن تسنة إن سنة إن يبقى قولنا مقبسس الفاتحة أسن سورة. نعم بغمان نبس مرين فاتحة إن شاء الله تعالى كيما نسمع sabang Fatiha di tuod makajari dayon doon patungtungon tayo na in lecture na to ha at lawin insya Allah subhanahu wa ta'ala dayon doon ha qiraatul Fatiha. Naam balik lumatong kita niyo kawarruku' wa tumaninatu fi jayid insya Allah ta'ala bang kaunto kamumulan ni Ustad Allah ta'ala wa sallallahu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.